Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anyat Ilocano ti waiting shed. Ay, kat, nalinungan a pagururayan siguro, Inteng. Ay, kasdyan. Ay, manu a waiting shed, ay tinalpas yaw. Adua. May sa ijay, may sa ditoy, kan di talaud, kan ijay daya, kan ijay Na, Ay, upat na waiting shed amen. Malaksid iti may sa. na, di pa'y nalpas ti maysa, apay ngay. Ibagam ka ni Uncle Mau, dito'y kayo nga agaramid, kuwaraw. Kunamot ni Uncle Inteng, kat di tayo igid ti kalsada, tataba daw. Ay, may mayat no dito, itayan ti waiting shed, kuwaraw. Anya? Masapul ay ang amin nga di tayo igid ti kalsada. Diyak mo kada kayo kini Uncle Inteng, tataba daw. Ay, basta dito'y igid ti dalan may, ti pagaramidan nyo, iti waiting shed. Ipilit mo, kat ijay igid ti kalsada nga rod ti kayada. Kit asidaglaang mo daya iti igid ti kalsada, Uray pay, talaga nga ijay igid ti kalsada ti ayan dayta. May saka, mate. Apay nga di patwida ijay. Na, Adamot waiting shed na. Kit saan mo ta kalsada? ay, jakam mo, makamo ka man langan. Iso mabalain. Apay kidi na saan ngay. May mayat no dito'y dalan may ngay patakdaryo ti waiting shed, pare. Anya? Dalan mi day ta, amapan ijay bangkang may. Kun dalan mo't lang, ti taduma. Lugan lang, ti adu malan di ta kalsada. Apay, aglinong dangarag. Ha? No di tao'y, tatao ti magna. Kit adda paglinungan da, no kwa. Sige man langan, pare. Day, taman ti kay kaya't kuking ka paray. Apay ngay, ta ijay mo't dalan tinagaramidan nyo iti waiting shade. Intulok mo't ngamin ni Uncle Inteng, nga oray ijay, kagawad. Ijay kumaltan igid ti kalsada, Makamo di tan na, isumot ti kayat da. Nangrona ni tataba daw. Anya, Uray no saan na kayat ko man ni Uncle, nga maipilit na. kasta ka de. Ay, iso nga rod, no kasta. Isungay bunag mi pa'y ti siminta, waging kay ti dalan da tataba daw. Isupay arigat yo ang mga await. Napya kumalangan iti kalsada. Ngarod Malpasan ang mabiit, ti mararamid a waiting shed, pare. Kamaudyanan na, adamot langin paglinungan ti lumabas, pare. Ina. Wala. Nangruna no kasta nga agtudaw, no permiti init na. Dakila pagyamanan may, taintulok mo adito, nga nagaramid kayo, pare. Iso nga rod ti kayat mo. Ay, siyempre mo da. Dayta ka ditilugan anang itulod iti abuno taba daw. Wide. Nasaya at magtada usarin ta apag-abuno ta ijay bangkag. Mala, agawitan. Nabambanuga ka nagdiskarga. Kat ibunag tapay iti silupin dagiti nakasako nga abuno Sana pare ko dayta. Impen-pen kaun iti waiting shed. Anya, kano waiting shed dayjay? Hawan mo lang ti mapanaglinlinong ijay. Anya? Ay, una yan. Ay, aglinong taman pa'y marikwanang. Wan kakaiso na nga at the waiting shed dita. Ay, de, apay ngay, adamatan nakasako ang nakapumpen dita. Ni ay, wan nga paisaw. Sino nga'y takin ko kwa kadagita? Wan nga rod. Dito'y nakidin nga impumpen ti abono na. Ay, naangot pa'y. Katun abono arugit ti manok, isuan na angaw. Na, Una yan. apay? Ay, kitaan nyo madya waiting shed nga inaramid da. Nagipampanandamatan iti ado asako ti lugit ti manok. Anya? Ay. Masapul apa ikat yu dagijay. Ha? Naangot.
Awan pa'y pagtugawan. Ay, amo da awiting shed, pagipumpunanda. Kasano nga adda mayat nga aglinong ijay, no addamot makasalay. Ay, kwaraw, kita nyong tuman. Tiyan niya, Uncle. No asino ti nagipumpun, iti abuno, arugit ti manok ijay. Unay matay. Waiting side. Pangipampunan da iti abunaw. Amo nyo na asino, ta ikatenda dagijay. Unang Uncle. Naaramin da dya paglinungan. Saan kat pagipumpunan? Kano daya nga impampan ijay, Uncle? Idi pa'y napan alawas. Ay, Badong, di mo ka di pa'y mapanibunag dagiti abuno ijay waiting shed. Ay saanay, ibunag ko pa lang ay ijay na waiting shed. Na, ano sam amapan ibunag taipan mo ijay bangkag. Saan nga rod apari ko dayta? Amangan no makita ni Kapitan, kat agunget. Para lang dayta, mate. Na, Di ka kadiagda nagtuyang. Siyak, ti makamaw. ha, makaammo ka. Tatabataw. Adda na kaibaga kanyak. Ada kayo kano tinagipampan iti abuno ijay waiting side. Anya? Pangasiyaw ta ikatin yu amin dagijay. Agungat niyang kalintang. Di kay kadiagda nagten inutag to nga mapanalain. No agabuno kami. Nagaramid kayo nga miniti kalapaw yu ay ijay bangkagyaw. Anya? Una, tayo so ti pagipampunan yu iti abuno yaw. Saan kat nga ijay waiting side. Agtutor kayo kadilaing kwarog. May katumilaing da jay. Idardaras yu kumamot tatabataw. Saan kami pa'y mangarod nga agabunaw, iso nga ijay na pailaing Anya? Naagot nga agpaiso dito'y Anya betul. Mangilang-ngilaw pa dito unag ti waiting side naw. Isungarod nga pinaaramin tayo da ito'y. Paginanaan kan paglinungan. Nga raw. Sa balin tinakalinong dito'y. Anya ti ramidan tayo Uncle. Ay, isugayam nga ado ti agko na adida kaya ti aglinong tanaangaw. Asino kumamot nga ti mayat nga umay agtugaw di tawi. Kat nahangot nga raw. Ay, salbag da dya pare Badong. Masabol nga ikatan ni Tata Badong dagitoy arugit ti manaw. Tanay. Talaga nga awanan ti mayat nga aglinong di tawi. Anya nga iti Serbina day tawiting shed no kasta inteng. Ay, huwag nga rod. Masuro na kani pare Badong. Sana balik ko no apagbitlaang. Hanggang mabayag mag. Mangil-ngilaw pa iti abuno ijay. Apay, saan ka di pa nga imbaga ni Kwarog kan ni Pari Badong? Imbaga na kanaw. Di damat ikatan. Medyo nabayag basit, idilimabas kami ijay kan ni Marikuanang. Nasurok to na makalawas na ijay. Ay, aramatin damutin a bodega ti waiting shed. Pawaywayak pa iti manwangal daw ti lukaw. Ay, diretsaam nga minin Ibaga ng tukit di akay kayat mo. Ay, no di na paila ikatin. Ay, namagano maparamanak ti lukaw. Kinapudno na, manipod ada na ipampan ija waiting shade. Awanan ti mapan ijay. Asino mat nga iti mangayat nga aglinong ijay waiting side. Isu nga road. Imbagak matan kini Tata Badong nga ikatenda dagiti abuno da ijay. Urayin na siguro Ani Kapitan ti mangibagakan kwa na. Uray siya. Liklik-likak matan da ijay waiting side. Tanaangaw. Adda di ta ti agrikriklamaw. Nga raw. Rombang ko makat nalinis ti waiting shade. Kan nawaya apaglinungan. Nasaya tay may kamaray. Apay ka day, Marikuanang. Aduda akalugaran tayo nga agrikriklamo maipapan ija waiting shade. Apay ka no ay amaray. Awanan ti mayat amapan aglinong ijay. Gaputan na angot. Ha? Takasano, napanyumatlatan impampan ijay ti rugit ti manok. Ha? Adda nga agpay suwiting shid tayo. Ngam saan matama usar. Ay namaray, ni Badong, saan asyak? Nukasta nga road, bagbagaam ni Badong Mau.
Di na kaya ti Aglinog, di saan lang. Na, Uray, ta saan mga igit ti kalsada na jay? uray pay. Bayam na giti tattao nga agreklamaw. Awan tumo lamar aramidan da. Na, kasano nga ino ni Kapitan Timangibaga? Kanya ko ba? Diyak kabutang na ita parenteng nga kapitan. Na, Uray man nagkinabil kami. No iso ti kasapulan. ay salbag ka. Di naktuiramraman no adda pa kadaksam. Di saan? Baliktad ka mo, kabadong. Ikatam ko nadakan ka, ngam di mo mat ikatan. Saan may pa'y nga usarin na giti abuno, maray? Nagkunagumatang ka iti abunaw sa mo i-display iti waiting shed. Ano ka? Ay ta. Ay, unay kan paray. Ay, uray la simyag ti kararwak. Na. Simyag ti kararwa ka dyan, loko. Apay mga minta basta ka agtapis ngayon mo, pare. Di mo pa'y like katan, dagiti rugit ti manok ijay. Ay, dayjay ka day. Na. Ay, warningan ka. Ha? No di mo ikatan, makamu ka. Ngam aramidak ti rumpeng. Dinapis na din ni pare inteng. Ano na yan? Simgarak pa. Takas lang na gado ti kadwana ng likmot kanya. Ah, Iswa tulungan nakmantuyan. ah, Ikatanta ti sinako arugit ti manok ijay. ay, si Katimapan mangikat no kayat mau. Kanya! Pangasim ko araw, I need your help. Anya? Tulungan nakman ang mangikat ka dagiti rugit ti manok. Tangdanan ka. Ha? Tangdanan ka, uray manaw. Basta tulungan nak. Pangipanan tayo nga itatabadaong. Ijayan ti bangkag mi ah. Sige, mabit lang nga raw, itugot ko ti tricycle ka, tapno mabibiit. Awanin dagiti rugit ti manok, iji waiting shed paray. Ay, very good. Tapno saan amangilaw, dagiti mapanaglinaw. Uwan paray. Agtungpal ka mo gayam. Urayan pa'y atapisin ka. Ay, pakawanan na kumaa paray. Aramidim to pa'y. Ay, saan na? Sige, pakawanan ka. Nagyaman nak paray. Intun maminsan, di ka gikabil iti abuno, rugit ti manok, iti pangpubliko a paginanaan ti tattao. Yes, paray. Saan ay? Sige, very good. Ay na, tatabadong. Saan ngamin anasaya at tinaramid jo? Ti waiting shed, kat pang publiko dayta apaglinungan. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesya Tumlid. Gan iti direksyon. Virchie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Warog! Dito lang matpusa na tirimwar. Ay, ayan ni Kwarog nga amom, ha? Apay, muna yat yung sauday tapusa paray. Si Kamit. Ay, nakitam ni Kwarog. Napan ni Kwaraw, iti kabang-ibang a barangay paray. Anya? Makitrabaho ka no mo iti kontrata ti may sa pagayam na. Kanayon nakasta. Mabaybayan ng ti trabaho na dito. Apay nga minasan asyak lang ti alam kas barangay tanod paray. Saan nga ron amabalin? No agikat kumaan ni Kwarog. Agkarapanaw matan ni Kwarog di tabalay na, Inteng. Wan nga rod. Masaray lumangan nga agron dati loko. Ay kat ibagam tadi naliwayan ti trabaho na kas barangay tanod. Kasano, di mo agpakada kanyak jay lokaw. Saan nasaya ti kasta?
Basta pumanaw latan. Ay, kaasi jay pusa na tawan mang pakan. No, mabayag iti papanana. Tinasaya at alaemon dayjay apusa dito balay. Kapilitan na. Ay, di na may pakanan, mate. Datan ati mang pakan. Mabalin siguro, adi na kayat amamuan tati ipapanaw namanen. Iso adi na yagtipusa na kadata. Ay, wunan niya. Kaamuna asir munak man. Agda ka mo lagayam dito, ikwaraw. Aw, apay ka day, tatabadaw. Sapsapulin na ka niya, Uncle Mau. Kasta ka day. Agawid ka, tapno di na ka bautay. Ha? Naghawid akto ha. Numalpas ti kontrata mi ditaw. Mabaybay am samot hindi trabaho, kas chip tanag. Sana balay. Tadamot dagiti kakadwa katanawd. Wano, si madot kan. Ta siya kon, ti sumukat king ka. Ay, jak mati palubos tatabadaw. Inalayo gayam ti pusak dito'y balayaw. Wala ta kaasi nga awan mang pakan. Ay, kasta ka day. Naimbag ta nagawid ka. Una, tanalagip ko ti pusa kang kail. Ay, day talag. Kasano nga ti panagrondayo ko maiti rabi ay? Kwa, da kayo pala nga. Tasakto inton mawayaan ak. Apay, adda kasta? Adda? Ay. Saya atamat ati trabaho. Di ka karalangan. Anya ti karga day ta karton nga awit mo, kwarog. Badok na kita, oy kagawad. Apay, sa dino ti pagbakwitam. Mapanak iti lugar ti may sa pagayam ka, o. Anya, Ijayak nga agyan iti makalawas. Sakto agaway. makalawas. Asino nga iti mangpakan iti taraken mo apusa. Sana barikod na ita, tay naladang kalintay. Ay, kasta. Isudan ti mangpakan, kabayatan nga awana. At parikot manan ni pare intay, tawan ni Kwaraw. Apay nga min aya, taag karapanaw dito'y barangay Kabiltatan. Diyak ka mo mabalin nga awan dito, iti balasang akayat na. Sa bagay, barupay nga min ni Kwarog, awan mo't nga min babalasang ditaw. Kasano, kit napanda nagadal ijay syudad, nagabroad mo, iti daduma. Day tangata ti makagapaw. Ay, kita niya ti amom ngay. Awan mo't mangkita kingkwana dito abalasan. Anya, Mapan mo't agpakita siguro iya sa bali a lugar. na, apay, balasang ti agpakita ken kuana. Ay, parikot at talaga ti aramidan ni Kwarog. Manipod inala tati taraken na apusa. Kaslakay kayat namutan. Wan nga ron. Amo na nga men, nga damang tarakan iti pusa na, iti kaawan na. Ay, kasano nga'y dayta, inteng. Mabaybayan nan ti trabaho na. Adapay kat nang kuasayang gusang maipapankan ko na. Anya nga'y dayta. Gaputa iso kano ti chiptanod. Aramidan na lata kano ti kay kayat na. Ay, Daytan ti bagbagak. parikot ko laki din niya ti aramidag. Ikatak nga tawon no anya. Kung saan nga interesado ni Kwaraw iti trabaho na, di mo pilitain, pare. Na, Sukat amon, taadaw, ti awan pagtrabahuan na dita, akas kanya. anya? Swerte na kidi tada trabaho na. Naitaki din nagbalbalog dita ti amuna. Ay bay ang takasaritak to itinalapat. Ibagang pare, nudinan kayat, agikat langay, tasyakon, ti sumukat. Ay kapilitan na kasta. Gapo iti kasjay nga aramid ni Kwarog. Ado, ti masuron kan kuana. Ay saan la day ta? Tumula din na kan kuana dagiti daduma. Anya. Kitwin. Tapno amam. Agkaralangan mo tin dagiti daduma atanod. Ay, tuladan damutan ni Kwarog apasaray lumangan nga agronda. Wan nga ron. Ay makaungungot akong day. Ay, masapol nga agaramid ka iti pamuspusan, inteng. Ha? Panunutem no anya tinasaya at nga aramidam ka ni Kwarog. Anya nga tati aramidak aya. Masapol asaan laeng achieve tanod ni Kwarog.
Masapol nga aramiden na ti trabaho na. Masapol nga idaulwan na anaimbag dagiti pada na atanaw. Ayawan pa'y sirbi ni Kuwaro kas may sa achiptanod. Wen nga rod, Maray. Imbes ko mga agyan dito barangay ta idaulwan na dagiti kakadwana. Ay awanang, rumwar manon dagiti agtatakaw no awan ti agrunda. Ay, awan ti agrunda no awan ni Kuwarog amang idaulo kadakwada. Dahita nga rod ti rigat na numaminsan, gapu taawan ti mangidaulo kadakwada. Nimot kapitan, kas labaybayan namot ni Kuwarog. Maamak siguro takaanakan na. Siya ka may sa. Basol da ita ni pare Inteng. Apay anapan moten kin ni kapitan ti saritaan. Una, tayo sumit ti kapitan. Rumbang gumamit at solusyonan na dayta. Sa langagul ulimay. Kaasimot ni kapitan, taiso tinagtinagan ti basol. Ay kitaganos tayo suka nga ron ti kapitan. Ako nang Kyle. Dasaya ta nagawid ka. Ang Kyle. Kaya't mo ti agtalinaid kas barangay tanod. Wano ikatan ka. Ay, pangasyo ka di ang Kyle. Di dak ikikatain. Di mo gayam kaya't ti maikat. Baybay am ti trabaho. Mapanak to makirunda inton rabe eh. Mapan kami kadagiti kakadwak. Kasta ti ibagam. Ngaminton kwan. Awan kan tumanin. Ay madia. Saya atem ti trabaho. Tadi ket agtinag kanyak ti madinga ramid mo. Lukok. Anda na panunot ko nga aramid ken ni Kwaraw. Anya dayta, Inteng. Tapnusan nga agkarapanaw. Mapan iti sa bali a lugar. Mayat nga rod no kasta, Inteng. Rumwarak. Taad danas ken apapanak. Sa dino? Basta masapol nga gundawayak ti kada ni Kwarog ditoy. Ala, aramidem nga rod no anyaman dayta planom. Kabayatan nga adda ni Kwarog. Mga no pumanaw nga men. Narigatan. At damanan ni Kwaraw. Lulubog lilitaw at chiptanod maray. Adda, nagpakpakasi ka now. Saan da nga ikatan kas chiptanod. Naimbag man. Taman anusan ni pare Inteng. Kinapudno na, agparparikot mat ni kapitan, gapukan ni Kwarog. Apay at da chiptanod da kasta. Alulubog lilitaw. Di kagdanag kabadong, taada ka no aramidan ni kapitan. Anya kay dayta maray. Adda ka no aramidan na, no saan nga agkarapanaw dito ni Kwarog. Ang mga nusan nga agbayag, mapantumanan agbakasyan, ay awan lamukan. Bareng ano agkuriti plano ni kapitan nga aramidan na. Nangalam iti dayta kabalyo, Inteng. Ipatartarakan ti gayem ko nga ron. May sa politiko da jay. Anya? Ipatarakan kumot ka ni Kwarog. Imbag ano kayat na? May mayat matlaang no may sa kabalyaw. Baka kumakait. Ang swerte na kit di ano tarak na. Ano umadaw. Di adan tubingay na. Kwarog, nasaya taada ka dito'y balay mo ita. Apay ka di ang Kyle. Ay, ang damot kabalyo nga inyagyo dito'y parahangan ka. Wala ta kaya't kung agtulag ta. Paritan niya. Kas makita mat, inyag ko dito akabalyaw, ta kaya't ko atarak nam iti nasayaat. Ubing pa dito akabalyo. Tarak nam, no dumakal. Ganak. Talaga ang Kyle? Oo. Iso atarak nam, tapno umadaw, kat adabingay mo. Sige nga rin ang Kyle. Mayata. Panagkunak kat saanan basta makapanaw ni Kwarog ita dito'y kabildatan. Ay kat nasayaat no kayat ni Kwarog ti agtaraken iti kabalyaw. Una tapno da pakakumikuman na kat saan nga karapanaw. Wen, ang kasanungay, no di naman ang taraken ti kabalyaw. Padasan na ata para manak. Anya,
Ikatagtupay at chiptanon. Mayat nalinis itan dito'y paraangan ti balay mo, kuwaraw. Italay ngamin ngagdalusak di tao, itataba daw. Wala, tabisi kamit mapan iti sa dino man dita. Sana nita, agtalin na ida kung dito'y balay kao. Aya. Awan ngamin ti mga pastor iti tarakan ko akabalyaw no pumanawak. Ay, mayat ang arod no kasta, kuwaraw. Mayat mo, tinaramid ni Kapitan Kinikwaraw. Wan, Marituyang. Iti kasta, adda ka no pakakumikuman na. Naimbag man, tanapanunot ni Kapitan Tikasyay, Maray. Parikot ngamin ni Kapitan ti masansan nga ipapanaw ni Kuwarog. Parikot tayo amin tawan ti agrunda, no kasta arabi ay. Wan nga rod. Iso nga adu itan ti maragsakan, taadda akanayon ni Kwaraw. Iso bilibak iti inaramid ni Kapitan. Isublikon da ito'y pusam, Kuwarog. Ha? Uray, tada kamutin amang pakankan kuha na. Kahit wala, katagyaman ako na yanday. Naimbag lang nga adda mga bog kadagiti marabutit dito'y balay mo. Duwadan taon iti kabalyo at tarakan kao. Ay, wan, Kuwarog. Papanam, kuwarag. Itawluwak dagiti kakadwa ka mapanagronda. Ay na. Mayat solve ti parikot ni pare Inteng no kasta. Anya? Awanan ti lulubog lilitaw at chiptanon. Kabayo pala ang katapat. Anya? Nasirip mo ta talaga ni uncle mo niya. Ha? Inikan na ka iti kabalyaw, tapno adda pa ka kumikumam. Kat di kan makapanaw, kan nagbayag iti sa di naman napapada. Anya? Isugayam nga inikan nakititarak na kakabalyaw. Takayat daklang alapdan iti sa dino man nakayat ko ang papanananggail. Nakaamuamot. Di tataba daw. Tilay bagbaga na ba't dayjaykan ka? Ang husto mat kiti tinaramid yu angkail. Ha? Tano di yu inaramid ti kasjay. Amang nung aging gaita kat awanak di tawi. Kit agyaman na ano maawatam. Dak ngamin kayat ati lapapapanam kit mabayagan kapay. Kit mabaybay am ti trabaho. Sorry angkail. Italay nga maamiris ko ti biddot kao. Doon puri. Napakawan kan. Uray, di mo ibaga. Nagyaman na kang kail. Ikaray, saya atak itan ti trabaho. Ay na, Kwarog! Saan adakas ti agaliwaksay? Ngam, numaliwayang matan ti trabaho, ay kat saan anasayaan. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesya Tumlade. Ken iti direksyon, Virchie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tangdanan ka man nga agaramit iti fish pan, Kuwarog. Anya? Napanunod ko, anasaysaya at ti kasta. Ngam ti agarama tak iti drum. Ay kato na. Kano ngayon nga irugay, nanakwanang. Into na dawayam Sige, mayata. Agyaman ak no kasta. Ay di ka agdanag. Ikan ka iti husto at ang danmaw. Anya nga tano agtarakan tamot iti tilapia, banhang. Pagtarak nanta kumamot ngay. Mabalin mo ti agaramat iti drum. Sa bagay,
Ang mayat nga taday ta. Mayat ipadas ta tapno makitam. Sige, sikati makaam mo. Mabit lang ta mangilasinak iti taraknen ta. Wen kakaiso na alibre nga ited da. No dumakkel danto iti unag ti drum. Di adanto si dain ta. Husto ka, intay. Ay, maray. Nalpas gaya man ti impatrabahom kini kwarog afispan. Ay, wan, Marituyang. At dapat kit din imbolos ko at tilapia, Naimbag ka pa'y adan fispan mo. Ay, kat agaramid kayo matakan ni Badong Maw. Naimbag pa'y numaanusan ni Badong ti agaramid iti fishpan. No kayat yo ti agsida iti tilapia. Di agaramid kayo mat iti fish pan yaw. Awan lat amukaw marikwanang. Nangina ti presyo ti lamos ita, Marituyang. Wun nga raw, maray. Kanya ko na. Agda fish pan ni kagawad ko na. Wan, adda iti asidig ti waig. Saan unay nga adayo iti balay na. Kasta ka day. Ay inaktumang magkitaan. Anya nga tanupadasan tamot ti agtaraken iti tilapia. Kanya. Saan aya nga adday padpadawat ni Kapitan Alibray ang matarakan. Pudno nga da ang masadutak, Mike. Talaga napuklan ka asadot, badawng. No adda kwarta am gumatang kalangay. Isupay day ta pagrigrigatam. Anya? Nagadumagay ang matilapia. Timbulos dito ni Marikwanang. Kwarag. Wang, tatabataong. Pakpakanan na dagita iti feeds. Aya. Mabit dagita dumakal. Naimbag pa ni Marikwanang. Tadapis pan na dito. Nasayat nga raw, napanunot na ti agpispand. Kitsi ka ngay, Mike. Ada ka di mo't pispan mo. Ay, awang. Jakmet masangaw ti agaramay. Ni ngay pari inting nga ta. Ay, jak amo tatabataw. Manumot na bulan ng tinapalabas, banang. Anya ti kayat mo asawan? Ikaman kita antidram. Mamangan no mabali ng dagiti tilapia. Adamot kit din nakitak Dadakkel damutan. Kasta. Ikaalaan. Tapno sidaan ta. Ang kasla babasit pa'y lagayam dagiti daduma. Sapay makasit sida akon iti tilapia. No kayat mo, sikan ati mapan agala. Unman. Nagsugak pari ba daw? Ay na. Naimas nga mintay sindami ka ni Banang tilapia. Anya, nangalaan nyo ngayon mo't iti tilapia pare. Ikit, ijay drum Drum? Impupukyo ti tilapia ijay drum? Una. Nya kumangay. Wais kamot Mabalin gayam ti kasta pare. Diskarte lang pare. Tapno ada sidaan. Anya day taba daw. Agprito ak mamut iti tilapia nga sidain ta. Nagadumot at tilapia dagitan. Nangalaam nga Napangkubinan ni Itan ijay pispan ni Marikwanang. Anya? Awan kasi iti madiskartimot na tawa. Tapno makasidamot iti lamay. Ay nagloko kamutan ba daw? Agsida ka iti tinakaw. Ay agulimag ka man. No di mo kaya di saan laeng. Talaga jak kaya? Gaputa tinakaw mo day ta. Madlaw ko. Kat kaslabim masit mat dagiti taraken ko at tilapia. Anya? Tunggal mapanak agpakan. Madlaw ko ang makurkurangan ti bilang da. Nay, apay ngay. Mapan mo man kit di i-drain ti danom di fish pond. Di kagdanag. No ada maalam, ikan kantumot iti sidaong. Kit mo na, kagawad. Kaya't ko lang unay. Ay, awan nga min oras ko. Iso asikan ti ibaon ko. Arigla daw. Tilapia ko naman.
Ito'y lang tinala ka tilapia kagawad ko anang. Nagitalaang. At damot dagiti babasait, ang siyempre, jakon inalay da Alangan mo't nga alaang pailaang kat babasit da. Panagkunak, at damang taktakaw ka dagiti tilapyam. Anya? Sino nga ta? Pakikit-kitam tuman ko arog. Una, nagrunda kami. Kita iktaw. Igagarak to ti lumabas iti pispan mo. Umuwarak to yan. Sa dino ti papanam. Nakagban ni iti pispan ni Marijuana. Naa, agar aramid ka ako nakbadaong. Saan ka mapan? Anya? Babasi mo laang ti adda ijay. Tainalan ni Kwarog. Uray babasay, no maiprito iti mantika, naimaslat ka. Anya? Umayak man dumawat iti tilapyayaw no adda, kapitan. Anya? Ay, awanan ti uray may sa tilapya ije fish pan kaw. Naapay gay? Dahita ti pudno, iso nga umayak mangalakan ka iti taraknak. Ay, Awan serbina ti fish pan no awan kargana at tilapya. di kagdan naktay kang kay iti libre at tarak na. Ay, agyaman na, kapitan. Masapol ang matilew ti agtatakaw. Win, bilinak dagiti tanom. Ay da. Naa. Naimas gayam ti babasit at tilapia to yan. Lalo no krispe. Agulimag ka. Di ka lang mabaeng. Anya? Iday-dayaw mo pa'y lang de tatinakaw mo asid-sidam. Ay, nadamag kaw. Kahit adamanin imbulos ni kagawad kwa ng ijay. Ina. Bibiyang mo kumangay no adaman ng imbulos na iti fish pan na. Ay, kahit adan tumanan ti mapan ko banliitan ah. Agmauyong ka ka din at talaga ba daong Nagdatan dito asidig tiwaig nga ayan ti pispan, ang kay. Ay, Kwarog. Ay, agtugaw tapay. Ito'y puon ti kaya. Ta agpaliiw ta. Ano din dyan? Alalyan samot ang kay. Anya nga alalya. Tauday ta. Agulimag ka. Anya nga ti aramidon ta ang kay. Tao nagpasok. Ti flashlight mo Kwarog. Irwar mo. Sige. Silawak akas tayo. Sino ti? Na! Tataba daw. Na kayo gayam dahit Salbag ka pare ba dong? Si kagayam ti agtaktakaw iti tilapia ni kagawad ko anak. Ay, kwa pare. Yay. Di ka lang masyad iti may sa ababay nga. Adapis pa na. Ha? Yun nga raw. Umay mukit din bambanitan dagiti tilapia di tawi. Naghilig na iti tilapia nga. Ay, irwar mo ti cellphone mo, Kwarog. Unang kay. Mabit lang, takautak iti buros at pantalon ka. Alam iti ladawan. Naramid ni pare ba dong? Anya? Ay, kwa. Igim na dahi ta bandiit na ne. Sige. Agbandiit ka pare ba dong? Ay na, saan mo na? Saan mo na kasta pare? Ay, agtungpal ka no. Di mo kaya't aban ni itak dahi talapayag mo. Unay kamutan ka ba daw? Ay, maray. Agyaman ka, ta saan nakalalaki. Bugbogan ka kumakag. Ay, saan kumamit na, maray? Maasi kamot ah. Saan kan tupay anasyan kanyak? Taktakawan nak. Ay, sorry, maray. Sorry talaga. Agtal na ka man. Si Kati adda basol na, nariwawa ka pa'y. Apay, naungit gayam, timay sa abaa. Kaya't mau, taidarom ka, Pagmultaan ka itinakal. Ay, saan Uray agparinto mga iti saangong maray. Anya? Wain, maray. Unay kan, pakawanan nakla ko man Ay, loko at talaga dahi jay apari ba dong? Anya nga iti kuna ni Marikwa ng kankwana. Kino, kuna na nga idarom na tapagmultaan na. Anya? Hanggang kuna na mait.
Bagbagaan mi pa'y kanon ni Pari Badong. Wen tanuulitin na pa'y pagmultaan yun. Ay, barang mabagbagaan ti luko. Mapanan, Sumuro ta kadagiti gagayim ko amapan agpasyar ijay parke. anya, kastoy lang nga din din napagtengkaw, nga mapan ka pa lang agpasyarmay. Anya, Ay, sinalbag ka di mga asawa. naa. Tulungan na kumamit din na iti parikot ko. Ay, di nakman iramraman iti dayta. Anya, Idi pa'y lang ay bagbagakan ka. Dakas tagtakaw. Oh, anya ngay ita. Kapanan nyo kaday, nanatuyang. Mapanak man pa'y agpalpaliwa ijay parkay kwarog. Nasakit ti ulok ita. Inton bigatayin nga umay dabagbagan ni Tata ba daw. Anya, Iso adi kay kumapumampanaw inton bigat. Masapol nga da kayo may. ayun. Ti kagdanag sa anak to arumwar. Nag-asa ta ni Tata ba daw. Ta nagsuray. Sa nagparintumay kat pinakawan ni kagawad kwa nang. Ha? Nimbaglangan na ta nagparintumay. Tapno di da pagmulta ay. umapalak lang amay. Tauray bumakitin ni Marikwanang kit adalat tapispan na pare. Naa, Aging gaan na panunot ka, ama pa nagpaniit ka nagiti tilapia. ay, madi nga minti kasta pare. Di kan tumot agaramid iti bukod yo apispan. Pare, Dayta ti kunada adakes nga apal. ha? Ti rumbeng ko mga aramida no umapal ka ket kastoy. Kastoy, Anya kay pare? agaramid ka iti pispan mo. Tapno tuladem mayt anasaya at ti aramid ti daduma. Di ka mang dadadalo no agbambanhit iti tilapia dita. Ay, amin nagkabasol ko pare. Kit ikarek, agbalbaliw akaw nita. Naggasat ka. Ta kunan ni kagawad, mabagbagaan ka lang. Pakawanan na kumamaray. Sige, pakawanan ka ita, kabadong. Ngam no ulit tupay ay todas mon kanyak. Ay, uwin maray. Kit agyaman tanapakawanak. Ipagpagapok kan ni Marituyang. Iso napakawan ka. Ay nadakil pagyamanak king kamaray. Takas tati ka panunutam. Darom ka kuma, ang ikan ka pa iti panawin mo ngagbalbalew. Agyamanak unay king kamaray. Sapay kumangaraw, tagbalbaliw kan, kabadong. Alawin maray, talagang agbalbaliw akaon. Manipod ita, agarami dakmay titipispan. Ay na, tatabadong. Saan anasaya at tidakes nga apal? Tiket di aramidan nyo, tuladin nyo tinaramid ni kagawad ko anan. Takas ta, tinasaya at nga apal, ako nada. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Fuichi Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, uwan pa nang. Nakisarita kanyak tay mangimatmaton iti sugal. Drop bula dayjay. Wen ngam sugal mutladay ta. Anya adrap bulaan. Na, Ay, naikat ididaytan. Ang isubliyo manan. Taado dagiti madian na paspasamak. Ang isubliyo manan. sana balita itala a barangay piyesta. Ken rabila ang mati pa naglukat da. Wen, ang sugal mutlang dayta. Uray nga rod ta itala a barangay piyesta.
Wan ngam sugal matla dayta inteng. Uray ata itala barangay fiesta. Na, paulit-ulit lang ti isungsong bat mo. Uray sika. Paulit-ulit mati sungbat mo. Ala, makaamu ka man langan. Hanggang para kanyak, jak kayat ti pasugalan dito barangay tayo. Agpapanday ta rin na bii a video kay. Ngauray pa itala ang barangay fiesta. Isupay nga ron ti adu aribaw nga itanda iti barangay. Isu adi ka man kumun kontra. Unang kail, ang damot nang ipatakdar iti pwesto na pag-iinuman. Ay, gusto ata isupay ti itanda iti barangay nga abang da. Ang damot ng video kay ang kail. Wen, sa nabali. Ta itala ang mapasamak manhan. Kain sa nabali ta paggugusto da mo dagita ti kabarangayan. Nga ro ang kail. Uray sa kang kail. Adumanin ti chicks adayo amam-amaw. Ay, una! Makitang kanto iti asawaan. Wow! Nalpasan ti meeting. Apay akas ta ti rupam, kagawad ko na. Kasanaw, kat impilit mo ti kayat mo, Kapitan. Isu a kinanunungan dagiti kakadwak ti kayat mo. Isupay nga ron ti ribu nga itanda iti barangay. Katala ang mga nuparikot man ang ti ipay na iti barangay. Saan mo't siguro ang mapasamak ti kasta? Nagnakam damat siguro na kita. Sige, Mace. Agtugaw ka man dito yabay ikaw. Tapno inspirado ak nga uminaw. Wen amanong. Aday ta, agkaabay tan manong. Anya tinagan mo, miss? Siyak niliw-liwa. Oh, liw-liwa to'y biyag ka. Naragsa kakamakamukan ka. Sika, anya tinagan mo? Siyak ni Kwaraw. Di Chiptano dito'y barangay Kabildatan. Kastagayan. O sige, mabalin na ka sa labayan. Ha? Okay laan. Talaga? Wen, tinapatan, kanayon ka nga uminom dito'y pwesto me. Ta isupay ti mapastrek me. Ay, katuan amis. Sa labayan ka kastoy. Sige, agorder ka pa'y nga ron iti arak kan pulutan. Tadanggayan ka nga uminom. Ay? Ngambayadam ti inumak ha. Arigla daw, miss. Kapitan, imayag dito balayo, tanumabalin. Pasardangan nyo ti inuman dito barangay. Anya ti parikot aya inday. Kasanumat ngamin, Kapitan. Nabartak nilakay ko idirabi Tanagiinom da ijay video kian. Kat sabali manen abalay tinagturugan na. Ha! Ay, aking balay ngay. Ijay balay manen ni Petra balo Kut! Kunani tata igme anamitlo ang nakita na pinastrak ni Petra nilakay ko iti balay na. Naa. Katidyayo na naturo. Ay, agyaman ka ba yata pinaturog na nila kay mo di balay na? Di tadalan tinagturugan na. Ang mga nutukawan ti ulag. Ay, saan ka kadi ang makaaw-awat, Kapitan? Ha? Wano talaga kadi nga awan panunot mo. Ay, naa. Ipasardeng mo ti inom, Kapitan. Yay. Uray saan tayo nga agpiyes-piyesta? No kastoy mo't laang ti mapaspasama. Nangalaw-ngaw dito yung barangay tayo no kastoy arabi maray. Ay, wan maray. Ta siyempre, adda 5 apag video kian di tapan nakaplasa ti barangay. Ay, win nga road. Pag gugusto dagiti ka barangayan ti mapanagkanta dita. Win nga raud. Sa bagay, kas iti ko na ni Kapitan. Italaang dayto ita barangay fiesta. Kastoy ka de ti pakaragsakan ti bumarangay. Kawan mat. Sa bagay saan tayo mo't akwarta ti gasgastusan da? Ay, imbag ko no awan ti inom kan sugal. Kat anyangay nga raud. Kastamo ti kayat ti tao. Tauray dagiti kakadwak akagawad. Kat kinanunungan dati kasta.
Tama minsan laang kanumot iti makatawan. Ay, babalawak nga rod ni Inteng. Taintulok na. Aduda nga rod ang mga yat iti kasta. Ngam siyak ay hijak kayat. Gaputa ang mga no adamanin saan anasaya at ang mapasama. Paray, imbag, tanda ka dito'y parangan niya, ngagpapainay. Ay, apay paray. Imag agsapaan nga imay ka. Umaya ko maumutang iti kwartam kay, paray. Na. An mo? Inak makidrap bulman inton malam paray. Naaba ka ngamin iti kalmang kay. Ha? Kaya't kau ti makasubot paray. Aw! Iso apang asim man tapautangan nak iti kwartam. Ay, awang kwarta. Imposible ngawan mo ta paray. Alam na paray. Ay, mano ayate ka sa pulam. Uray 10,000 lang paray. Agasum dahi ta apagsugal mo. Laki din na paray. Pautangan na kaun. Ay, kwa, awan kwarta akasta. Baring makasubutak itan paray. Iso pautangan na ko na. Awan garod kwarta. Ay salbag kamot paray. Naa. Intulok mo nga dasugal ito'y barangay. Ang di mo magkatag pautang iti isugal ka. Ha? Awan pa'y serbe makapitan. Waraw, umutang ako may ti kwartam. I-drop ball ko no malaw. Ha? Ay, awan kwartak, tataba daw. Laki din pautangan na ka. Ti kwartak ita, kat paginom ko inton rabe ay. Apay no umay ka mo agsugal. Nagganas ti makidrop ball ko waraw. Ay, kayat ko ti mapanaginaw. Ado ti chicks ijay. At dapay nakabay ko iti rabi abalasang. Nagpintas. Ay Wintata, inagkanak pa'y tay napintas abalasang. hasinaw. Di mo mamaw, tadayo da ditawi. Imay dag painaw. Ay kay-kayat ko ti agsugal. Iso pautangan na ko na. Awan nga rod kwartak. Sorry. Oh, Kwarong! Kunaklakit din, nasaan ka nga agsubli? Aging gangada ka ditawi. Agsubli aklat ta. Ano kasta? Agorder ka nga rin. Una. Kwarong? Amom ka di? Kaslamain inlabakan ka. Ha? Mabalin ka di, adatan? Datan? Well, agayan ayatan, ti kayat ko asawan. Ha? Alan Kwarong, agayan ayatan. Sige. Ayos nga ron! Kwarong, mabalin ka din nga agawid ako ni Jabalay mo? Agawid kay di balay kaw. Uwin ko ma, ijaya kun nga agnaan. Kwa. Agawid ka ni Jabalay mo. Mangrikap kami dito'y pwesto. Sige, wine. Kaya't ko launa iliwliwa. Namin, sikat iliwliwa ti biyag kaw. Marikwanag. Kitaan dagiti babae iti day ti abanda. Ha? Agsasango da nga agiinom. Kat pasig da babae. Asino dagita? Kasla. Nay, tay asawa ni Kulas ti Maysa. Kat jay Maysa. Nimiling nga asawa ni Pedring at tricycle driver. Naa, kaslama din sa akitaan Ay, talaga amadi Sa bagay, kwartada mo tiyin inumda. Ala makaamuda. Ala, umay ka maray. Ta ituloy tati agpagna-pagna. Takitaan tanuan niya dagiti mapaspasama. Sinalbag kay day. Naibusin ti kwartak. Imjak pala ng abak. Kawit ka, nawang kwartam. Anyati ko na. Di, anay ko. Apay kagdanong ka ngay. Oh, Ano ka, anay? Di bibikaw. Pimtaksan. Anay! Paray, idarom ko ni Dagol. Dinanog na kinirabay. Kita ba? Limtag di bibikaw. apay adinanog na kaya. Masuro na king kuha na paray. Isa dinanog ko na. Binalas nakmat iti nakapigpig sa. Naa.
si kagayam ti mo na di manaw. Ito, agreklamo ka. Ay, uray man. No ko mga mintawan ti sugal. Di awan ko matikas to yan na pasamak. Naa. Apay ngamin ngayon, tulok mo nga da sugal ita piyesta. Basol mo da ito'y pare. Kayat mo ka di tadayunak da itaan anayam. Inka makisugal, ita. Nakaala ka iti anayam, siyak ti pabasulam. Ay, basol mo talaga. Ay pumanaw ka dito'y sangok ta, mga nudugulan ka. Sabag ka. Nabartag kan kwarog. Iso maturog kan dita sofam. Wine, matulog ka. Ket maturog akmat dito'y banger a sofa. Sige, matulog tan. Sige, kwarog. Maturog ka. Itikas na. Kita, nada mamalin ko at akawan dito'y balay mo. Umay kan kwarog. Nagluto ak iti sopas. Makapasaya at kan ka, tanahang over ka. O, ato'y Ha? Nagluto kay ti sopas? Wan, nagluto ak pa'y itiin na po, ikan sidaan Lino kataklatan ti ref mo. Nagmayatay? O ala, agsopas kan. Tainton madamdama, mangantan. Kapitan, ikandak iti igatang ko iti agas nila kay ko. Anya? Ikanak iti 10,000 a pisos, kapitan. Ngamin, gumatangak pa iti bagas mi. Naa. Apay nga asak ti pagdawatam iti igatang mo iti agas nila kay ma. Kin igatang iti bagasyaw. Ngamin, basol mo da ito kapitan. Tano di mo kumaintulok nga ada video yan dito barangay ita fiesta. Di saan kumaan na disgrasya nila kay ko iti motor. Anya? Nagmotor ana pa naginom iti video yan. Nabartag, ngam nagmotor pa lang nga nagawid. Iso ana disgrasya kat na ospital. Naa. Apay nga ron asak ti pagkidawam iti igatang mo nga iti agas na. Basol mo mat ngamin, kapitan. Tayin tulok mo nga adda inom ita a piyesta. Anya nga ita? Na-disgrasya nila kay ko. Pare, tulungan nakman. Tanay, agsingiran dagiti nakautangak. Naa. Anyat may tulong ko ngay. Ay kat pautangan na kiti 10,000 a pisos pare. Bayadak tumod laang, intun sumangpit ni tuyan ka. Tada isang pit na kwarta. Ha? Pagalaan na nga iti kwarta. Tangdan na anapan nakitagad iti Manila iti may sabulan. Ay awan maipautang kukin ka. Ay kat inka pala umutang iti kwarta tita barangay aparay. Saan ka di adakal, tinapastrak ti barangay di piyesta. Naa. Kun may sa, basol mo, no apay ang nakautangak iti dakal agatat. Tano kumadi mo yung tulok nga da pasugalan iti piyesta. Di sa anak kumanay ayaw, anak isugal. Ay pumanaw ka man. Bahay bladak. Ay awan maipautang ko. Ti kwarta kiti aparador ko ang kail. Jay 50,000 kaw. Natakaw. Natakaw? Kanayon kumbat nga ikandado ti balay ko nurumwarak. Nga oray mapanak iti inuman. Hanggang natakaw lata. Agore ka. No kadayon mo nga ikandado ti balay mau. Amang ano nagnada iti tawa. Kwa, inrikap ko matanggail. Hanggang atatapag. Asinaw? Niliw-liwa ang kail. Asino aliw-liwa? Tay babae ti may sa pwesto pag-iinuman. Naa. Kasano tinakaw na nubilang? Kuna na nga agayan ayat kami kanawon. Oh! Kat maturog iti balay ikaw. Hawain ko nakmatain. Naa. Nalabit nga iti nakaturog gapoy ti bartak kaw. Ginundawayan na matin tinagtakaw. Ay, sus! Hindi na pa nakidya pwesto da. Pimanaw ka nun niliw-liwa. Sinurot mo kuma iti balay da. Hindi ka mumat ti lugar da. Ha? Ika ipablataran ta tiliwandag iti pulis. Sanay. Mabahinak. Kunadan tukit na agapoy iti babae kat natakawan na. Apay namin nga intulok mo da iti babae amaturog iti balay mau. Basol mo ang kail. Naa! No kumadi mo intulok nga da pag-inuman dito barangay ta fiesta. Di jak kumamot na am-amo da dya babae. Iso basol mau! Basol mau! Basol mau! Inteng, amom ka day.
nagkinkinabil daliling kan tasyaw nga agasawa. Na, apay ngay? Gapo, takanayon ang mabartak ni Liling a sumagpet. Oh, Fiesta kano iso nga aginjoy. Adda pa'y kanurabi asimbangpet ni Liling nga awanen suot na a pantalon. ha! Ay, apay ngay? Gapo itinalaos a bartak na Iso ano anyala ditan tinararamid na. Ay salbag na kita tattao. Sapay siyak ti pabasulan da iti madian na pasama kadakwada. Wen taintulok mo ngamin nga adda bidyok yan. Ah. Pagiinuman kan sugalan ita a piyesta. Na, Kat agraman estudyante, adda da iti pagiinuman no kasta arabi ta fiesta kano nga rod. sakit ti ulo da kita. Ala, urayem, addan tumanen umay agreklamo kan ka. Ay, parekot da kita tattao. Konsumisyon akon. Ay kat ala, sangwam dagiti umay agreklamo kan ka. Tasi kamat ti kapitan. Ay, kapitan! Agkonsumisyon kaitan. Ala, amumton ti aramidam, inton maminsan. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Poclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Inteng, imawag dagiti kakabagyak ijay lugar may. Awan kano ti makasango ang mga sikaso iti inao di akabsat day dinanang. Nataymat ngamin ang amin nga anak na. Kat numabalin ka no, umay agyan diti balay. Total, awan mo't lang araramidag. Di siya kon timang bantay. Anya? Apay, saan mo akayat? Na, daki din awir mo. Sana bali tamakatulong tamay. Ne. Agmay-maysan nga agbibiyag dayjay nga ikit ko. Sige. Sikat ti baka mo. Ngam di nakiramraman nga agaw-awer. Sikat ti agaw-awer Wen, danag mun aya. Kaadaw nga umay jay ikit mo. Siyak ti agbiyahe amapan mga laken kwa na. Adda mangisabat kanyak ije paradaan ti bas. Saanen akabaulan ni ikit ti magna iti adayo. Ganun? Kaano ka nga ron nga agbiyahe? Itan Aya. Sige. Agandad ka, banang. Sika ka dini, banang. Wen, ikit. Siyak day tuyod. Ulbod. Kano sika ni unang. Natayan day di unang, ikit. Siyak ti anak ni unang. Aya. Apay nga ro na bakbakitan kamutain. Wen tamanumatan atawan tinapalabas. Kasta aya. Wen, ikit. Mala, umay kayon, talumugan tayon itibas. Papanan tagay. Agawid ijabalay may. Amangan mano na uyong titao ijabalayaw. Saan, ikit? Syaklaeng kan ti asawak ani inteng ti agnanaed ijabalay may. Kait, nasingpay ti asawam. Ay, wen, ikit. Nasingpat ti asawak. Sige nga, Rod. Agawid tan ijabalayaw. Tako na mo't nasingpay ti asawam. Napanan ka din ang tiba ng angkail.
Napanasinukon ti ikit na di terminal ti bus. Agpasyar ni ikit na ditawi. Umay ka nung nga ron dito ibalitag na dito yun. Anya, Iso aman ni pud ita, adan awir ni Banang. kinuray da kayo angkay. Makipag-awir kayo umitang. Aha! Pakpakawan to the world. Impakpakaon na kandi antim, di nakiramraman nga agaw awir. Apay ngay, adi yung kaya ti agaw-awir. Jak kayat, saan kumot akap kabagyan? Apay nga awir? Iso ni Enteng, ikit sinta. Iso, ti asawa. Sugayam ti asawam. Wen, ikit. Na, apay akitain na iti pangato pababa, ikit. Kilkilatisin ka nga road. No talaga mo lang anasingput ka akas iti kinuna ni Banang. Di ka umasidag unay ata saan anasaya at dahi tapay udyo. Na. Saan kayon saan nagdigdigos? Si Kantupay tinaansag. Kasano anaan sigak. Kaya diyak mo't is buwan ti sapin ka. Ang mga nuda kayo, tinalay nga umisbo iti pandiling na. Apay saan kayo nga nagdigos nagbiyahay? Bastos magayam to yasawa mo nang. Ha? Ay agkabaw kayo pa'y. Saan ani unang dayta? Ni Banang. Ay, Enteng ayah. Ay, saan mo man apat patulan, tabakutan ni ikit. Sika ti limpyo ti panunot na. Iso asika kumati agpakumbaba. Ay, panawan kayo dito. Diyak lamaanusan akasasao day taikit mo. Na. Ay, agsubli ka ditaw ita kasasao ka pailang. Ay, bye-bye anyon, ikit. Saan nyo latan apampansinan ti ibagbaga ni Enteng? Saan ka daya kunam nga iso ti asawam? Wen, iso ti asawak. Guwapo magayam ti asawam. Ha? Kunak, guwapo ti asawam. Ngamnansag. Ay, umay kayo kit din ijay kusina, tamangan kayo. Kalpasan na, agi papudutak iti digos yaw, taagdigos kayaw. Sino nga iti pangdigos kanyak? Ti ka di asawam? Na, ay, siyak, timang digos kada kayo, ikit. Ay! Kunaklakit din no, ti asawam ti mangdigos kanyak. Apay, kaya't yu ayat ti asawak nga iso timang digos kada kayo. Ay, saan mo't si kamo't unang. Ay, Banang tinagan ko, ikit. Ay, huwin gayam. Ay, pasensya ka na. Tadakkel ti kabaw kau kanakan. Awan anyaman na, ikit. Sino di kanayon ko ang makita? Bakit di tabalayo, paray? Ikit ni Banang. Apay, di tanayang agnait. Un ata natay kanumiten dagiti anak nan. Katimbaga ano saan ngagkabaw? Agkabawon Ibaga na asyak tinaansag nga ure isaaw. Na, imbaga ta maanusan ni Banang nga si Kaswain. Wala tayo nasimpot ni Banang. Iso nga anusan na na. Kanudigusan na pa'y. Ay kit naswerte nga rod ti ikit na. Tada na anos akaanakan na akas ka ni Mari Banang paray. Ay swerte talaga. Malas na tasyak tinagbalin nga asawa ni Banang. Na, tapay ngay paray. Gapo tadyak maanusan. Ay, agat dagat ti payod na. Ay unay kan paray. Agpaso ti bagbaga. Soft drinks mo man, marikwanang. Kaya't ko ti agpalamiis. Apay, pudutan ka. Nabanogak ang naglablaba iti inis isbuan ni ikit ko. Ay, gayam. Naamuak nga dag nanaod nga ikit mo, di tabalayaw. Wen Maray, tawan mo't ngaminan mga sikasukan kwa na. Ay ka talaga nga anos ti kasapulan, no kasta nga daaw awir abakit, wano lakay. Wen nga rod Maray,
Iso ako nak nga agpalami isak manmat. Tapang relax ko iti bagbagay. Ay katuan, Maray. Ikamat iti reward, ti bagen. Napanan ni Banang ikit sinta. Secret. Secret nga. Ay nagsalbag na ito yung abakbakatan. Anya di ko ram. Ayan ni Banang kunak. Ada dito'y bulsa. Ay, sanak makijujok. Agdamdamagak iti limpyo. Kita mo namin to'y bulsa to'y pandiling ko Kautam. Kautak ti kwa? Kwa nagansag da ita. Sikat inaansag. Da kayo ata managisbu kayo iti pandiling yo. Magpabasol ka manan. Kano sikat managisbaw. Apo, makatapil tapisak da ito yung abakay. Padasa ma. Natanangag na. Sakit nagtangsit pa yung nga kasla burangan. Padasam timbang tapis kanyak na kulaman ka. Ha! Ada puliyo amang kukulam. Ada. Isuroyo man no kasano ti agkulam. Laklakayan kan. Nga mamati ka iti kulam. Ay, kunak no mang kukulam kayo. Ha? Laang nakapsut ti pamati na iti Diyos ti mamati iti kulam. Tila malablabin mo bakit? Di ta ka man langin. Ay! Santa pa yan alpasan agsarita. Isungag subli ka dito. Ay, diyak kaya nakasarita ti bakit anaansag. Pumanaw ka dito'y balaymin. Ay talaga bastos ka. Naansag ka lang arudan. Bastos ka pa'y. Paiso nga ta jay bagbagana ang kail. Diyak mo. Ngamayat ko ma. No isurunak nga agkulam. Ha? Sino nga iti kulaman niya? Dagiti makalaban ko. Kasanaw, no makalaban daktaw, di kulaman da. Maday no makasursuro kayo nga kulam ang kail. Ang mga no kumkumpormiditan ti kulkulaman niyaw no makapungtot kayaw. Kat isupay ti pagbabahoyan nyo iti udi na. Ay, sa bagay matkit ya. Agpaisuday ta. Kasaya at pagtaadakan banang. Apay aya, Ikit. Mabisin kayon? Saan? Nagawid ti asawam itay. Kit papanpanawan nak dito'y balayaw. Anya, naaramid ni Inteng ti kasta. Kitwan, impukaw na pa'y Di ka pa'y lapumanaw dito'y balay may kunana. Ay, sige, takasaritak dayjay nga Inteng. Apay apapapanawam ni Ikit ka? Nagipulong gayam kan kati pilosopo nga ikit mao. Apay apapapanawam kunak. Kano pilosopo? Damdamagak no sa dino ti ayan mao. Ada dito'y pandiling ko. Kautom, kunana. Saan mo lakit din ang mapasinsyaan? Amumot abakutan, agkabawan, kandinan amot ibagbagana numaminsan. Kano imbagana pa ako laman nak. Mga no amuna ti agkulam. Ay, agpasuro ka manang. Ay talaga adadaulan ti utek mo, Inteng. Oho. Kinunakmat asaanan nga amo ni Ikit ti ibagbagana numaminsan. So asaan mo apat-pat yan dagiti ibagbagana? Nungay amuna ti agkulam nga agpaisaw. Ay sumardeng ka man, Inteng. Maminsan pa'y apakitaam ni Ikit iti saan anasaya at ay panawan kan. Ipanaw ko ni Ikit diti balay. Sana. Uray ta saan ko mat asaksaktan ni Ikit mo. Di na kun urayan nga gawin ba na? Agpat-pat nagkami man ijay lamayan. Apay amasapol nga agpat-pat nagkaijay. Agawid kamat atap no maiturog mo. Kababain. No, number 1 na kagawad ko dyan na tayo. Iso akasapulan na makipagbantayak. Aging bigat. Tapno awan maibagat ti pamilya na. Alanga Rod. Iti aldaw kan tula ang na maturog. Ang no saan mo akabaulan, iridap mo ijay lamayan. Ay, una.
Di ka madanagan dungo. Mapanak makitsenda, Ikit. No sumangpat ni Inteng kat damagan nak, ibagayo, anak kitsenda ak. Sige ka anakan, ibagak iti asawam. Ay, saan kayo manen nga agap apa Baybayan nyo latan, no anya ti ibagbagan ni Inteng. Talaga mata napatagkan ka ti asawa man niya. Ay, katuwan Ikit. Sige, mapanakon. Tapno makasang petak metla adagos. Sige ka anakan, agan-anad ka. Napanan ni Banang, Ikit. Napandakitsinda, imbilin na, asaan ta ka no nga agap-apa. Saan da karon nga apa na, tapno saan tayo nga agapa? Si kabit ka na yung ti mga apa kanyak. Ay sus, nagansig kayo manin. Nabasaman nga ng tapandilin nyo. Apay di yung masiputan aya arumwar ti isbuyaw. Ayan naman, inisbuan nak siguro Na, ay, makapasuron kayo talaga. Napuyatan da tao kut, makaangot pala itinabagsay. Inka eksukat. Ipulong ka kindi banang tapapaindak manan. Apay ngay, maulawak matan. Kaslag tayak ti padagkita ka. Apay ngay, natalimudaw matinintay. Ay, amang ano, sakti pa basulan na numatay. Ay, karigatak ti rumor dito'y balay. Mangbiro ka kiti mabalin ka, pagpatulungan. Tikit niyan ti Banang day matanawa kay karkarigatan na ti sumangsangat ngagturong dito'y balay. Kat, ay, day agilos matayin. Ay, sabtaglangain, takas la permimot ang tirigat na sumangsangat. Agtaraya ko namang sabat kan kuana. Papanan nyo apaw. Saan kayo lang aruda na makapag na? Yung karigatan nyo pa ilang matirimor dito balay. Nintay nga, nawanan iti puot. Anya? Ay, alang arawd. Intay arayatain. Ay, angam, kabalan nyo kadipay timag na. When now, ibaklay kayaon. Marigatan na umangay sa... Ay, sos, nagsalaway ngay matahin. Ay, apaong! Ay, tulaw, karuba! Tulaw! Sa dino ti ayan ko. Naimbag mo't tanakapuot kan, Inteng. Anya ti napasamak. Apay nga daag dito'y ospital. Naawanan ka iti puot. Imbaglaangan, tanakapagkid daw pa iti tulong ni Ikit. Na mild stroke kaga po iti panagpuyat mo. Anya. Ngay ni Ikit, tagyaman akin kwan. Kasanulangan, no sana nakapagkid daw iti tulong. Mga nunataya kun. Awanan ni Ikit. Nagsatan iti angas iti panagnana, anagkid daw iti tulong. Anya? Natayan ni Ikit. No kasta. Gapo kanyak, isuan natay. Gapo iti panangisalakan na kan ka. Isuan natay. Konsensya ka day. Iti itong palbiyag. Iti ipapatay ni Ikit mo. Agkid daw ka iti pamakawan kan ko ana. Gapo iti saan anasaya at atratom kanikit. Uwan, dungo. Agkid dawak iti pamakawan kani Ikit mo. Pagbabawyak nagitisan, anasaya at nga imbagbagakan ko na. Isugayam ti mangispal iti kakaiso na abiyag ko. Ay,
barangayan, agbalin tayo kumaan na singpat itipada tayo at tao. Tasaan tayo nga amo dagiti pasama. Amangan no dumtang ti tiyempo, nga isudamat laang ti makatulong kada tayo. Ala sigay! Didang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, VJ Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.